Men Karagılca rayonundan bolam, Oşo bulasının Karagılca rayonu. Atım Candar. Şu köp жылдан beri ulak çağıp жүрөбүz. Бул минип турган атым азыр кышты, жазга жаңасы болот мына Куда кааласа. Ошо мына Карагылжадан биз Акыл деген досубуз Полшадан ат алып келет. Ошол аттарын Бишкекке келип чаап атабыз. Мен чапканыма ошо күздөн бери 10 чакты улак болду. Ошол 10 улакка чаптым. Bunun uшу гүлүк келесем аябай жакшы тизгин менен барат. Şu tarbiyelep atабыз. Atı Akkula dep koyduk atın. Bunun özgöçölüktörü şu torpa ulakka jakşı, jerdegi ulak aябай tizgin menen barat. Kapçı koldanboysun. 5-5'ke çabıl elegen, 5-5'ke daha çababız degen niyet var Kuda kalasa. Alaman torpa ulaktıkı. Gülüktügü öte gülük. Ulak açkandan keyin özü gülüp jügüröt. Kamçı urbaysın, aябай gülük. Öte bu Polşadan gelgen atlar öte естүү, akıllı bolot eken. Adamga mындай bayıroo bolot eken da. Polşadan özü bir yerge gelip düşüşü 15'ke düşkön. Anan hem oşo bul hem Polşadan ap kelgenge dosubuz satam dep atat, birok men alıp kal desek hem karap görөбүz dep atat, oşo alıp kal dep atabız. Bishkekке kelgende çaap turabız depçi. Kardal aябай көп. Kardal 20'ga çeyin surады, 20'ga ber dep. Birok akıl dosum oşol attın egasi 20'ga berбей atat azыр. Biz толку at çapkan, atты үйрөтүп, at башкарып, at çaapkan adamбыз. Al attın egasi özü bilet kançaga satat, эмне кылат. Ошол Акыл деген байкебизге таандык. Торгашка аты бар экен, мына ушундай. Салмагы 900 килограммга жакын, 9 килограмм тегерегинде, бою 1.70-тин айлана тегерегинде экен. Буну дагы эгерде кардарлар менен баасы келишип кала турган болсо, сатуу ыктымалдуулугу жогору экен. Баасы $15.000 тегерегинде, аны дагы ээси менен өзүңүздөр келип барлашып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Ким эгерде кызыгып аткандар болсо, биз номерин калтырып коебуз, дагы ошол номерге чалып байланышып келип минип көрүп кетсеңиздер болот экен.